ជម្រាបសួរបងប្អូននេះគឺជាវីដេអូក្នុងការចែករំលែកពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាក់អក្សររត់នៅលើវីដេអូដោយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងបាទជាដំបូងសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើវីដេអូឬក៏អក្សរណារត់នៅលើវីដេអូអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើបានជាដំបូងបងប្អូនត្រូវចូលជាមួយនឹងកម្មវិធី CapCut ជាមុនសិនហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា Add New Projectចឹងយើងធ្វើការចុចទៅលើ Add New Project ដើម្បីយើងធ្វើការ upload នៅវីដេអូដើម្បីយើងយកមកដាក់អក្សររត់នៅលើវីដេអូណាបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះផងដែរខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម select ទៅលើវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា Add បាទអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា Add នៅខាងក្រោមណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ add វីដេអូរួចរាល់ហើយវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងវីដេអូឲ្យយើងតែម្ដងបាទវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះហើយយើងក៏អាចធ្វើការបន្ថែមទៅលើនឹងបន្ថែមទៀតដែរអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការ add អក្សរបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការបន្ថែមរូបភាពទៅពីលើនឹងមួយទៀតអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបន្ថែមរូបភាពបងប្អូនចុចពាក្យថា overlay ដែលខ្ញុំដាក់សញ្ញាសម្គាល់ហ្នឹងរួចហើយយើងយកពាក្យថា add overlay បាទអញ្ចឹងយើងចុច add overlay ហ្នឹងមកបាទហើយអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសផ្ទាំងរូបភាពមួយបាទយើងចុចកន្លែង photo មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម select យករូបភាពមួយហើយរូបភាពហ្នឹងបងប្អូនក៏អាចធ្វើការ download ពី Google អីបានដែរបាទហើយយើងយកពាក្យថា add មកអញ្ចឹងរូបហ្នឹងយើងអាចធ្វើការកាត់ឲ្យទូចមកណាបងប្អូនណាទំហំទូចហើយយើងអាចធ្វើការចុចទៅលើរូបហ្នឹងមកយើងទាញចុះមកក្រោមហើយយើងធ្វើការបរិច្បានអញ្ចឹងហើយកន្លែងរូបភាពហ្នឹងបងប្អូនអាចទាញធ្វើម៉េចឲ្យស្មើជាមួយនឹងវីដេអូយើងមកណាបាទយើង select ខាងក្រោមហ្នឹងមកយើងទាញឲ្យពេញជាមួយនឹងវីដេអូយើងមកបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ add រូបរួចរាល់ហើយបងប្អូនចេញមកសិនមកហើយយកពាក្យថា text ដើម្បីយើងសរសេរអក្សរចូលណាយើងចុចពាក្យ text បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច text យើងយកពាក្យថា add text បាទបន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងបែបនេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងអាចទាញអក្សរ text ហ្នឹងចុះមកក្រោមបានអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការដាក់អក្សរខ្មែរបាននៅលើវីដេអូតាមកម្មវិធី CapCut ណាដោយសារតែវាអត់ទាន់ support ទេអញ្ចឹងយើងដើម្បីយើងដាក់អក្សរឬក៏ font ខ្មែរបានយើងចេញសិនហើយយើងទៅរកកន្លែង caption ឬក៏យើងទៅសេទុកសិនមកសម្រាប់បងប្អូនបាទអាចទៅសេដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះមកណាឬក៏ផ្សេងពីហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេ description ឲ្យហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា copy បន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការចូលជាមួយនឹង Chrome ក៏បាន Google ក៏បានឬក៏ Safari ក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចកន្លែង search ហ្នឹងយើងវាយពាក្យថា Lemon បាទយើងវាយពាក្យថាខ្មែរ Lemon មកបងប្អូនណាបាទអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ search អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនយកពាក្យថា Lemon S1 បាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ link ខាងលើហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចកន្លែងចំណុចទី2ហ្នឹងមកផ្ទាំងទី2ហ្នឹងហើយកន្លែងវងមូលហ្នឹងយើងធ្វើការ pass នៅ description ដែលយើងបានទៅសេទុកណាបាទយើង pass ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនអាចធ្វើការ copy ត្រង់ចំណុចខាងក្រោមនេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងខាងលើយើងអត់យកទេយើងយកចំណុចខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ select ត្រង់ចំណុចខាងក្រោមហើយយកពាក្យថា copy អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ copy រួចរាល់ហើយយើងអាចចេញពីជ្រោមនឹងសិនហើយយើងចូលទៅកាន់ជាមួយនឹងកម្មវិធី CapCut បាទរួចហើយយើងធ្វើការ pass នៅត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនបាទកន្លែង text យើងហ្នឹងបាទយើងចុច pass មកបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ pass ហើយវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងអក្សរវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះវិញអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការទាញអក្សរនឹងបានបាទហើយយើងធ្វើការ add font បាទយើងចុចទៅលើ font សិនមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវ scroll ត្រង់ចំណុចខាងក្រោមហ្នឹងបាទ scroll មកអញ្ចឹងយកពាក្យថា my font អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចុចកន្លែង my font ហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់មានការ add font ទេបងប្អូនចុចពាក្យថា add មកណាបាទនេះយើងចុចកន្លែង add នេះមកដោយសារតែខ្ញុំមាន font រួចរាល់ហើយខ្ញុំចង់បន្ថែម font ទៀតយើងចុចកន្លែង add បាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការ add font បាន add font បន្ថែមណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ add ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនបន្ថែមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ select font រួចរាល់ហើយបងប្អូននឹងឃើញនេះ font
chẳng miền pi phone nó lơ nâng tại mà đó chẳng bằng phone ai chụp từ lơ phone máu chẳng cái so để dương bán copy nó cứ việc prai pro bài niệm bằng phone kia bạn tự tam phone so để dương bán air đó nè mà chẳng nhầm xong select phone ní một tiết bạn đâm bài bằng hai bằng phone ok chẳng bắt đầu bây giờ thưa cái iPhone hay dương create vô tại mà đó hay trong trường hợp so nắng bằng phone ai thưa cái tiền thưa mất ở pin chụp mùi nông video để dương bán thọt nâng đôi kia bà trong bắt đầu bây giờ thưa cái iPhone rồi hái bà bắt đầu một tiết bằng phone của đoàn ta chụp từ lơ so nông máu bà chụp rồi hái bằng phone ô vịt mà trong video sấn bà hay bằng phone chụp cái lại sinh nhà đây nhom đã xong có nó bà chụp đó vì năng tranh sinh nhà đỏ cái lại buồn chung nắng nó bằng phone bà rồi hái bằng phone của đoàn ta thưa cái tia nhặt so nó lơ video nông máu bà cho bằng phone tiền mùi mùi chân nó bây đại dương thưa cái tia so nông mùi muối nó chân video bao dương rồi có so rút nó lơ ekran nó cứ vì rút mùi mùi tam năng đài trong bằng phone ai thưa cái tiền mà đo mình tách rồi cái tiền nó cứ bằng phone ai tiền thưa mấy rồi việc trắng smart ló nè bằng phone công tiền lươn pe tập pe tiền lươn pe cứ so bao dương nó cứ vì rút lươn chẳng dùng ai mơ nâng bình toàn chẳng cái nào bằng phone bạn chẳng ở trong cho nội này đá nhom nâng bằng hai bằng phone mùi mùi sấn vì cả tiền tua so nâng trong bằng phone tiền mùi mùi đôi đầy nhom bàn vừa cả bằng hai nâng máu bằng phone ai tiền vừa mấy iPod so nâng của bán được có tiền trầm tại bẹ cả đá các bạn đây bên tay phía trên bằng phone cô tại vừa cả tiền so nâng iPod description để dương bàn sẽ xây rồi rồi nữa nào bằng phone bạn chẳng dương tiền iPod máu đập về dương mờ máu video bao giờ nó cứ sạch tại mà đòn bạn trong bữa tối bị thưa ca tiền rủi rồi hái nhom xong đặt còn đặt trầm pin ấy rồi hái bằng ôn trâu ô tròn cho nó hàng crom bạn dừng chọn tròn cho nó hàng crom nó mất dừng ô thì mấy ở đó trong video bình bạn chẳng nhom xong select tròn cho nó này bằng ôn á trong video bà chẳng nhom cho cả lại sẽ nhà buồn trong nó đôi kia với bạn nhom cho mà toàn tiền rồi hai bên đang tranh sẽ nhà đỏ đôi kia bữa tối mà tiết bằng ôn còn tại thưa ca ô bà dân tiền video nó mà auto bỏ đào bình máu hay tua xóa dân tiền mà còi bình màu bằng phone á dân ai tiền mà còi bình máu tiền phật máu bà tiền thôi mà đá nó tròn cho nó nâng ok trong một topic dân thưa ca tiền rồi lấy bằng phone ai thưa ca chọn play bàn trong bằng phone xả là bằng play bán bạn trong np để dân thưa ca play khơi tua so rồi đấy bằng phone đấy bạn trong viên đừng rột tại mà đòn cái tua so rột đối dương phơi bên này cam đâu bóng ổn thọp mưa tụt tua mưa ấy chân tử bạn chân việc rụt nó lơ video dừng tại mà đòn bạn chân video không ca chạy rầm lại pvt sa không ca phơi so rụt nó lơ video cái miền trầm tại và phần năng tế สำหรับ phơi ca chạy rầm lại từ đó bóng ổn tọt kia và sân chỉ bóng ổn miền trong ngõ complete comment cầm trong video ở con chán